Gideon. Gideon. Abana bakoraje muno timu abana bayolekwa omutima bakozesa omutima gumwenka timu barwana twatunga gole emwe ntumisingamu ebintu byokugira ngu tutrainingira hamwe muno nga abaana bakaza ishomero konka ahayi bari bona ni batraininga situation si nungi eno balwako omupiira gwa Uganda bwe gutyo bali waka tolo lyawe endowooza bingi bera wakati tutoso kufuna penalty yaffe refu nagidenyinga then kyewuunyisa senga abadde nga TV obaki kusobola kwandibadde kwame kwatenza kuddira defender ali maaso ku mupiira ate push n'eva emabega ate n'ogaba penalty tekiriyo mupiira ekyo